Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinailam jog khun nyotrep National Awakening Movement hakar usan trip leber ara cara pun rio. Kala IT biang dekat Jingtho. Show Chief Executive Member Jongga Khasi Hills Autonomous District Council upa Winston Tony Lingdo. Daga bakentu ban penbet thamai shua AKD rules kebashi spa arhupra. Oman ketat ru AKD rule borok kawe kebuan ra yajing penslam kai ya kapor. Hagajia keram ikilap thai kubor working president ka khanam uba Thomas Basa ula aya ka nuksa balale da Garo Hills Autonomous District Council nang khindiat sngi bad ongru baga Khasi Hills Autonomous District Council kediban lem kumjo namar gajing thmu ban pet binya na ka benta ban penbet thma ya ke AD rules borok kawe kan jupen slam ka ya kapor kumla jateng house nem arajar khatpra ulai thoru baga seng kan sapha ekadi ka jo ka jingtho shaka Giant Hills Autonomous District Council Kenduk ya ICM ke HTC Henry kibun ba kibawan apply training license ke apply te lesi dang bun kam te nakalian ka jongi ni la shuai biang ka ke sisi ke kene ka de haju olor ka mat ka ini run kene ka jinwan ka jongi ka de halo hading ka jik pensyai ne kalian ka district council hakaba ne kalian district council kala pentip lemba kila patai kubor hakaba kala ong ba kan om don re ka jik penkala ya ke ID rule 128 Henry Kandon ka jing penkala ya ke ID rule barok kawai kamamut baka district council kan tahu ya komiti ban penkala ya ke ID rule barok kawai om ban pej binia ya kan ka ID rule ke basis pa aku kra di nakalian ka jongi ngisong thu sai kedar ba ka ID rule Constitution of District Council Rule 1951 kadon arspa arhusan slah kiran chispa anru punyau tuli paragraf but kan dekhen yaki sub paragraf ki bodan haneka idiru banna kali nga jongi ngila tho alma kan siti balesi ladangi ong bangin penkala ya ka idiru baro kawai kan dai ka proses kan ban simpor ba but let's say kan penjenjar pada bangin yo ban wanra ya ka immediate amendment ha ka badibat keneka idiru basis pa arufra hoy nakali nga jongi ngimlen ba kidan bun kini ki jingduna ki diul but let's see kita kiwai ki jingduna ki bangi haban penbai kadang la ban hendain hakliang nakali ngajongi kabat don kam kirki menta bangin penkala kumbang la dawa na do arja khatsau kadai ban penkala no mardo choi ki ya ka idi rule ka basis pa arhu kra kabat dai ka subject ne ka benta ka batai sa phang tau briu ba don ni ka hok pathabut but ka ban ni khunru ya collection MDC nakaliang jong ka district council hakini ki kinet sni kila pentip bro ba hawar jar khat phara hakaba iba PNCM ilang kong CM jong ka district council ila wanra ya kata ban amen ya ka idi rule borok kawai pat katung ka jing batai jong ka ki isi ha utu snam lada pa ya kini ki propose amendment sya ka state government pat ka state government ka pen pai no sya ka district council dak papan lade bu dak cingkli ya ki sibun teli kimat nata kadau kan ka kam ka sakut no ka ja no di nakaliang ngajongi ni soto but ngatara kan ki isi ru ka soto bangi don lightly district council apa ka state ka jongi Garo Hills Giant Hills Khasi Hills kini lightly district council ki don laki jongki edi rule but ki hapan penkala ya ki edi rule ka jongi hala ijong i jing ya song dorbar hak council ko jongki nakata ba phin ong ba nginyak lelang borok lightly ki district council kalong legally incorrect but kamnong logical hangno hangnoru kum long ni menta ka Garo Hills Autonomous District Council kala da pass ka amendment ini rule ba kla yo ru ya ka asen jo governor nakata nakaliang ka jongi ni wa ban pensyai ban kerpat ya ka district council ba nginum day ban penslam shu ikni kapor larakan ik isi gadi ba perkhat cengai kan dia jadi ban songtu ba ngin penbiang shwa ya kan ik idi rule ka basis pa arpra nomor kumban kerensyai kan ik idi rule ka basis pa arpra kan ik jingkang jo district council kiwi ki benta ki bodon hapok idi rule ki internal subject kata ka ban
thung ya ka PAC kini internal subject ki badai siapa ka kamera siapa ka yeng hela ka jengkang kadang lingkrang te kandan jengmut ba pin bah kita ka siapa te kan ka le singi kwa baka dis council kan sung thu wa khamtan na kami jong CM kan ka bing sir benengkong la persang man pin sung thu bai kan ni bat nak liang ka jong ni lawan ra hi ya kan ka benta jo ke idirul kom bakalok kan idirul hang ni la tho aka para 120 sak para di ini ibenta ibang ya tho ban delete no but ban bujri no da ini ibenta pada but haka benta ko sis para sak para thui pada ni la tho ne ban delete kini artli ki amendment badan kamba but ki rasuk nakaliang ka jongi sayo ibenta pada ia ban nakaliang jong ka isi lembang ni jing pernah ni ni ki ong bangin bu kita ki expert ki constitutionally expert bangin yatai bagi rustart bangin pek kala ANM ang governor wala amendment ka Garo Hills which means it is constitutionally correct nomor governor the custodian of the constitution of India haba ura asan jong Garo Hills kamu it is constitutionally correct kini ki juki isi ki bang hoat ke district council tang nombor tajung riulo hakaju urpun ka benta brak yong em ngap ya pek bahap ada ngilaan em ban ong ban khanglat yu dokar ban cabut pi kalau tu ar liang kar ka keren tika ba warra ka jing sosi pada kenya ni buat tak raw nak liang ko jungi ngila kan saya kedar bat ya ka idi ru ba benta ka ba phara ya kan ni rulai keren ki ba buon bang ki kan ingin cukran ni kan benta ka ba idi ru ba para ba phara maka kai ki idi ru para ba phara ke edirul ko anggum no siapa utang ubri ubadan hok ban ya kun ni election MDC barkani ka edirul ka para ba para ko anggum no uba tang ubri uba la ban tebut ula ban kun ni election MDC tikan nong rem ka jongi ok khanglat ban tebut khila dap khang lupai uban ni kun ru om dan kam shu ba pin kta ja ka para i jongka edirul kini gi bentak gi belong simple ha in a very simple language gila tu saya kenal ba nakaliang ka jongi ni kerman ba kanum dancho ka jing penslam but ya kan ni sitting pen pai ru se jan jahil so CM joka jan jahil automatic district council maka jing kali ga menta lada uwei ubri ubadai try ya ka building ga atu malah lada uyo ka jing tip ba ka wei ni ka kamera kadon ka jing short circuit ke balak ban kemding hatu utau try jong kata building un pa service ya boro at pautul ki kamera war su hangnu ka don su kata ka res sa fasna ne un fasna sa kata kamera ka bala don ka jing tip ba ka don ka jing mak kani ga ka rai ba hapsim nakaliang jongi ka isi ki barem kila ari etingan bangin ngin haple kita expert committee ngin hape ki di rule ki babon kala su dile ka por kala pen sateng no ya po kani isi kam dei ban le ya kani ka kaju ka formula mentau la asan wot ars ni la asan jong Garo Hills kala abiang but ka jantiel seperti di situ dia ban le ko ne sei bentai kongsan ba di bang la tho nak ka jong han ka siti pi bapin don kam sidul tribe certificate ban ki ba kun election ngiri ban kemau kan ka wei ki bala ban yo ya ka sidul tribe certificate hari India ki don news pa prapusan ki tribes ki bala ban yo ya ka sidul tribe certificate hang ni por India kat ke constitutional order of Scheduled Tribe 1950 teba pin chuong ba don kam tang ka Scheduled Tribe la ban ikun kini news pa prapusan teli ki jaj benri ki badon hari India ki calon qualify la piong ba don kam tang yaki dan kampat ai Scheduled Tribe dia men produce yaki Scheduled Tribe certificate yaki candidate ki bahap Meghalaya ngiri ban klan bahap Meghalaya ngren lai phau nyau teli kita ki beri bang ngila itu kum ki Scheduled Tribe tekai ke bang ikwa kani ka amendment ka ba ni terwa nak leng jongi ba hakani ka idi rules pa arupra de ban bujili ba thok sakra yakini ki kintin provided that a person not belonging to the Khasi community shall not be entitled to so vote in the election of the KHDC and the GHDC. Kapamun
ubam dai hi ukasi umla bani sim bentah ke election hani ke JDC bat ajan te kini let's say kin kampen scam malang ni ong batang tai sidol train hoi kan ira ngi sipor ni kwa ba kan isi kan jo i kam chai pada kam chai ba 6% ni pen bhai kan ai om dai tang san 4% ni 40% tengi kemi inti bat ngina bat nak liang ka jo ngila prasang wani kudu bon sen ngin ai po di district council sipus ni bahkan pendap dengan akam ada kam long sukom ta le si kanum dan su kaji kenduk ngirap sim no dikibai kilat tinti ban penbor ya district council ban pendap ikan ni ka kamram ka daiti ke badan kaptam na ka menta kaji mentoy jong ki pateng ki banwan pada lada ka apa sipus ni kanum dan kanum kaji sim kya kanum dan kaji wanra ya immediate amendment lembaga kaji wanra ya special session apa district council na kalian ka jong ngimban si ni ban sim dikibai pada kilat je ki ban penting kana apa kan ni ka bentang ka Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.